ukuba ikholwa esikhathini esiningi akukho lula, kepha ukuba ikholwa eliqinile lifuneka ukuba umuntu azilungiselele ngaso sonke isikhathi empilweni yomuntu. Ziningi izinto esizilungiselela zona, kepha esikhathini esiningi izinto zenkosi asizilungiseleli zona, sizishaya indiva nje kuphela. Asimandi ukuzilungiselela ukuthi siye emsebenzini, maybe sometimes kungoba sisaba abelungu labo abasiqashileyo. Umuntu umuzwe uma efuna umsebenzi, ahawula umbono ukuthi ahawula umfake emsebenzini apho uzathi ifemi ivulwa ngobani, uthi ivulwa ngo-7, hhayi afike ngo-6 yena, ngoba manje uyazilungiselela kudala ebefisa kwangathi angasebenza. Mara 3 months later sengadlala ngawo lo msebenzi lowo. Masewutshela ukuthi fika ngesikhathi esiso athi hayi phela awume kancane siyalingana lana emsebenzini, kodwa ngaleso sikhathi leso ubehlupheka, ubengaboni ukuthi siyalingana and ubezilungiselela ngaso sonke isikhathi. Izingane ziqeda ukubhala manje ama-exams, bezizilungiselele ukuba sizobhala ngendlela efaneleyo, bezizilungiselela mhlawumbe abanye kukhona labo abazilungiselele unyaka wokuqala, especially those in grade 12, bazilungiselele unyaka mawusaqala ukuthi each and every day kumele bafunde because bayazi ukuthi masekufika lolo suku lolo kumele babe sebazilungisele. Bese kuba khona labo abathanda izinto zama-last minute-ke, baze bathande bathi fana ngicela ungibeke izandla sengiyabhala exam, kodwa umuntu uyana fundi nokufunda azitshela ukuthi ubana manje ukubeka izandla wonke ama-answer azobuya. Sometimes masibeka izandla vele abaleke nawo wonke lawo unawo ama-answer vele kuphele wonke ngoba bongazilungiselanga. And ukuthi lapho umuntu uma esepasile efune ngamalengiso esikolweni, the sacrifice yokuyiprepare was not easy. While abanye bahamba mhlawumbe untanga yakhe bayojayivela amapiano, yes bafuna ukujoyiva basuke khona ikulolisha babangangibona nje abangani bami ngibajayivela, yes while lo omunye bambona ngathi ubesilima ezilungiselela ukuthi abhale ama-exam, ezikhanda ukuba asacrifice konke ukuthi uma sekaphasile makabheka emuva asho ukuthi it was worth it ukuthi ngizilungisele. It was worth it. And nathi ngithemba ukuba uma siza esontweni sesaza sazilungisela ukuba sizohlangana nenkosi yethu uJesu Kristu. Obaba bafike nje nabo baba isikhathi esiningi ngajani asikese nokuvela nokukhuluma ngaso ephelishini, so unocabanga umsebenzi ekhaya. So into ebengafike wena hayi ukuthi ngikhuluma nabo lonke badlala inkosi mara ile phela ukuthi isolani namatakho eyaphikana, so ngizokuyenza example ngawe ungalokhu ukubhadela futhi ngiyabonga. Mhlawumbe uThomo mawuzilungiselela wangena eshaweni ngespeed wabayinhlanzi ngolingweni waphumela ngale ngespeed wagqoka ngespeed. Abomama bona thatha isikhathi ukuthi bazilungisele fanele baphinde basenze i-hour prayer ukuze babonakale ukuthi bayazilungisela. Kepha uNkulunkulu into afuna ukuba siyilungise kakhulu empilweni zethu inhliziyo yethu. Izinhliziyo zethu izo lezo afuna ukuba sizilungise kakhulu ukuze ukuthi uma sikupha usuku lokuzalwa kwendodana yakhe inkosi yethu uJesu Kristu asithole sesilungele, sesimfanele. And kungakho empilweni zethu ngaso sonke isikhathi ukuzilungiselela kubaluleke kakhulu. Baningi esibabona baya kuma-Olympics bazilungisela be-exercise abayenza konke ukuze bazothola leyo ndondo yegolide. Akukho mnandi esikhathini esiningi ukuzilungiselela izinto ngoba awazi ukuthi sizoyenzekela nini. Kepha uma uzilungiselele and uready esikhathini esiningi leyo opportunity uma uyithola uhamba nayo leyo opportunity, because kwesinye isikhathi sinokuthola amathuba kepha ngokuthi lungisele asidule lawo mathuba lawo, asidule kabuhlungu. Umuntu azathi ngathi uloyiwe, awuloyiwanga kwesinye isikhathi. It's why because lelo thuba lifika bongasilungiselelanga. Kanti khona abantu onemuntu okuwanyekwa lethuba leli, he was a janitor, bekaklina kuwani radio stations, eklina echanela kahle
kwayenzeka ukuthi one of the presenters angabi khona agule afona emsebenzini and already kunabantu abayi-standby angithi sazi emsebenzini mhlawumbe omunye nala esekhweni uyi-standby angithi yes khona abantu abayi-standby naso sonke so lo muntu loyo bathi umuntu amfonele wathi uyotshela imanager ukuthi uzomfonela zange amfonele wathi haya ngimthuma imanager asked himself ukuthi manje sizoyenza ngoba lo kumele angene kule slot lesi uyagula uphathekile lo oyikhina uMenro athi I will do it athi ngothi awunayo i-experience yalokhu athi ngizokwenza wafonela abangani bakhe wathi in the next hour nibamele umsakazo ngizongizwa ngikhuluma bathi uyasebenza ukuthi uyakhina lapho athi ningimamele ngizokhuluma wafonela nabazali bakhe ngempela banika lelithuba lelo the rest is history next week base bamqasha ukuthi angasabi uklinayo bathi abeseriwe ngoba abantu bathi phone back banika feedback but this guy is the best babheka kuwo sonke lesikhathi lesi wachaza bathi you know esikhathini esiningi you have to be ready ngoba i-opportunity yovela ngesikhathi ungasaziyo and mayivela i-opportunity athi bambe ngazo zonke izandla noma ngabe into sekwesinye isikhathi awukwazi ukuyenza ngabathi uyakwazi ukuyenza uthi yebo uyofundela phambili ukuyenza leyo nto leyo ngoba khona abantu abazokufundisa akekho umuntu ngisho nabashayeli bey'moto akekho ozalwa ekwazi ukudrive akekho yes imoto iyaqala imoto ungathi usahamba kahle bafike lokuthi livele iphume abantu abakutela isikhathi eside kube ngathi uyisilingi kanti nabo labo bantu laba sebakutela nabo they started preparing ekudriving but they had the opportunity ukuthi ba-practice then ekugcineni basebayakwazi ukushayela same applies that we need to prepare ourselves for the opportunity mayivela ukuthi we can do it and uma sithi singakwenza lokho means we need to learn sizifundise empilweni zethu sizehlise sikwazi ukufunda ukuze i-opportunity uma ivela ingasedluli nje ngoba i-opportunity only comes once empilweni mayisengayithuka ubusisiwe yaza ngayithuka bekuseke opportunity you are blessed mara esikhathini esiningi opportunity iza kayi-one and therefore kwamela ngaso sonke isikhathi sihlale sizilungisele ey'mpilweni zethu ukuthi uma ifika leyo opportunity leyo sibe sesireni how much more ukusilungiselela ukuza kwenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi uma esifike sizilungiselele ukuza kwakhe ngokuba asazi usuku nehora lapho eyakufika khona kepha uma ethi efika asithole izinkalo zethu ziboshiwe ngaso sonke isikhathi ingakho ivangeli lanamhlanje inkosi yethu uJesu Kristu uyasichazela ukuthi you know ivangeli likaLuka is very interesting because uLuka uchaza the narrative yenkosi yethu uJesu Kristu uya into details about eyona mara ithi you know kukhotshwa incwadi kaProfethi uIsaiah ithi izwi lomemezayo ekhane lithi lungisani indlela yenkosi nenze imigwaqo yayo eqonde yileso sigodi ngasigcitshwa ileyo ndaba naleyo nkuma ngakudilizwa okuntsonge ngokuthi ntombi lokumakhuzu ngakuthi cha isintu sonke siyakubona usindiso lukaNkulunkulu lungisani indlela yenkosi uNkulunkulu ufuna silungise izinhliziyo zethu kukho konke empilweni zethu yiyo into afuna ukuba silungise inhliziyo ngithanda umhlangano wesekretari Jesu omuhle ngenhliziyo yebo nakanjani ngoba inhliziyo esibekezelelayo inhliziyo esithandayo inhliziyo ezithobile nathi ufuna ukuba silungise izinhliziyo zethu ukuthi uma esezalwa azalelwe inhliziyo ezithobile inhliziyo ebekezelayo kepha sihlala emhlabeni lapho umhlaba always challenges us ukuthi uma sithi singamaKristu sohlangana ne-opposition yabantu abaningi
sohlangana nabantu abazozama ukusilinga ezintweni eziningi ukuze babone ukuthi kungabe sinakho ukuzithoba ezinhliziyweni zethu, kungabe sikwazi ukuzilungisela kangakanani ezinhliziyo zethu ngokuba siyawazi umhlaba esiphila kuwo. Umhlaba esiphila kuwo uNkulunkulu usibeke athi asibona abalomhlaba nokuba sisemhlabeni, need to contrast and contradict umhlaba. Uma umhlaba uthi zonda, uNkosi yethu ithi thanda. Akukho lula ukuthanda, kepha kulula ukuzonda umuntu. Mara ukuzonda umuntu akuqali nje sovuka uyamzonda umuntu. Ngiyakuzwa ukuthi ngiyamzonda usibakala. Leyo nto leyo uyiqala kancane kancane. Qala uyayithathela. Iza as a thought. Engathi uzibona kangcono ufana nomoya. Sengiyaqala ke manje. Siyangena usathane nomoya wakhe. Ufana nokuzibona ngathi umuntu. Ucabanga ukuthi ubani ufana. Sengiyayithathela. Sengikana ngiyamzonda. Ende kumzondela kwami angeke ngifune ukuthi ngimsonde ngingedwa. Ngiyofuna nezipelezi ezizongincedisa ukuthi ngimsonde. Ende bazoba khona ke abazomzonda kanye nami. Bese kuba khona laba abaneqiniso abazobuza ukuthi mfundisi umzondelana ufana Thembelani. Anginazi ukuthi ngimzondelana. Sekumele ngiphendule ngicabange deep ukuthi ngimzondelana actually speaking. Ayikho into engimzondelayo mina. Sengizondela nje ithalente inkosi ekumphela. Kanti nami inkosi iphila amathalente yami ukuthi ngiyafocusana kwezami iziphiwo. Inkosi engiphezulu sebhekeza abanye abapriest ngize ngibe miserable. Ngibe the worst miserable priest. Kanti uma umhlaba uthi sisonde, inkosi ithi kumele sibathande. Umhlaba uma uthi kumele singababekezeleli, inkosi ithi babekezeleleni. Umhlaba uma usho ukuthi ungaxoleli, yes, inkosi ithi baxolele. Because ekuxoleleni kwethu, you know, it's not easy to forgive even our enemies. Mala, the more sicela uNkulunkulu ukuthi asiphe that grace yalokuba sisilungisele izindlu zethu ukuba sikwazi ukuxolela siba at peace within ourselves. It's like ukubhadala umashonisa. Baba ukumashonisa la ekhaya. Hayi ngibonge. Ngithebe namakholwa akholwayo ukuthi awashonisi nama ngithi. Ngithebe. Noma ubhadala umashonisa ukhululekile. Noma anothi singathi umashonisa, uma ubhadala omunye umuntu imali awukhululekile. Ende uma umuntu efika ezoboleka imali kuwe, abantu banalo inkazana bathanda lokuyikho kithi. Abantu uma kazoboleka something uyazehlisa, unesizotha, you know, acele mahlatshwana ngicela nje ungiboleke nje i-R50. Kuyinkathilile leziko ngifuna ukuthengela abantwana isinkwa noshukela ukuthi badle. Mningi ke wena ke lo R50. Masothi uyathumela abantwana ukuthi mamkhuli bebathi ngizocela leyo parcel. Iparcel athi ngasho ukuthi la. Mara nje abantu bayasho. Sengazathi nje ngale R50 inyana. Kodwa lesikhathi eyiboleka wayecela azasikhiphe isililo athi ngiyacela nje ukuboleka. Mana masekela kubhadala asafuna. Ende isikhathi eziningi ngobhadala umuntu imali. Wazi ukuthi uhlala uhlangana naye. Mawuthi uyaphuma ngapha uthi utshela Monville, uyotshela khona iKFC, uthi nami umuntu lo. Soyibhekisana. Uthi ePavaliyoni emoli mothi nami umuntu obhadala. Sozethi siyo shopping, sosibhekisana ekhaya. Ngoba manje avoid umuntu obhadala. Yes, usubona ukuthi inkosi naye ayengathi akuboni lo muntu lo. Akubone futhi lo obhadala kubona usasekude. Athi nawe umuntu obhadala. Wena ngithi uyaphapha wazi next awumboni uthi nami uthi uthi ngiyifihlo. Uzuyingenisa etoilet. Ungafanele ungene etoilet. Ngoba manje yasapha ukuthi abhadala. Mara ngithi the day ubhadala lo muntu loyo uyokhululeka emphefumulweni. Ende uthi kosokhululekile bazohlangana naye. Sokube ukuwokana okulisayo. Maki unjani? Yebo ukuhlangana nawe manje. Ngicela ukuthi ungibolekele. Sola saba kuphela ukuthi R50 ngicela ukuthi
ngeke uzubuyisele leyo mali leyo. And kukhona abantu abathanda ukuboleka ikhona umama ngasekhaya uyahlupha akamandi ukuthi ayiboleke 100 rand omningi bese uhlangana naye esitolo eBoxer ushoda nge5 rand uthi makhelwa nambhanisele nge5 rand akuningi ngeke uthole maseko uthi ungene endlini thatha umntwana usenoncelela lapho rand ekanike kodwa ngaleso sikhathi yena umboleke i100 rand sekayikhohliwe kodwa i5 rand yakhe akayikhohlwanga. Kodwa abantu abanjalo kepha inkosi iyasitshela ukuthi noma kunjalo labo bantu labo basenze okuhle ngokuba siyazilungisela ezinhliziyweni zethu. Kuningi inkosi esadvise ngakho ukuthi singazilungisela ngakho like ukutholela like ukuba umuntu abe nokuthula. Those are the things that are tough empilweni, but the more sizenza ngegrasiya likaNkulunkulu, the more siba at peace ngokuthi uNkulunkulu osincedayo ukuba sikwenze lokho. Mara ukuze sikwazi ukusilungisa kahle, sizilungiselele kahle empilweni, yinye into eswelekileyo. Njengoba isifundo sesibili sisichazela kahle ukuthi we need to pray. Kumele sithandaze. Athi umpostoli Paulus kwincwadi yabaseFilipi, ngihlezi ngikuxuselana mina nonke ngikujabula emithandazweni yami yonke ngokuba nisebenzisana nami evangelini likaKristu silokhu kwaba lusuku lokuqala lwaze lwaba manje. Yikho engikuthembayo ukuthi yena oqala kimi umsebenzi omuhle uyawuphelelisa kuze kube usuku lukaJesu Kristu. You know, at prayer we need to pray every day. Mama mela ikhulula ama-OJs. Azitha ama-OJs or ama-meetings. Ama-OJs prayer. Nike nimamele lolu khulu lelo. Sinimamele abantu abadala, nimamele nani ukuthi. Liyasho ukuthi teach the father to know how to pray. Teach abantwana ukuthi bazi ukukhuleka. Ngokuba ukuthandaza kubalulekile kakhulu. Yikho kusondla emphefumulweni. Ukuthandaza akudingi mali, kepha kudinga ukuthi umuntu azilungisele, aziprepare, bese aba nediscipline. Ngoba you cannot pray without discipline. Ngeke wathandaza unalo discipline. Ukuthandaza dinga nje isikhathi. Mara ngaphambi kokuba umuntu athandaza azilungisele ukuba sekayathandaza manje. Ukuletha ikhandlela, then acknowledge that we are in the presence of God before even umuntu akaqala ukusho ukuthi ngegama likayise benelukana nomoya ophilileyo. Mara ekuthandazeni, I always compare ukuthandaza neboxing. Boxing ayimnandi. Imnandi ayimnandi boxing. Imnandi mangabe uyamtrapha lo muntu. Ibuhlungu mangabe kushaywa wena. Ngoba ku-boxing i-round eyi-1 ithatha 3 minutes. And makafikile kuleli matlala akhifiza click. Bawuthole i-coach ekhohlakele engalahleli ngethawula ukuthi it's enough malutho akhohlwa. Usathi uthi afike kuleli matlala akutrapha. And the low 3 minutes ubona ngathi 3 hours. Yo 3 minutes leyo makashaya nje ngathi i3 hours. Uwisha nokuthi ngathi ubabheka ulevu ukuthi kanti inwele ngasikhathi ulevu abheki uthi izwele abe amutrapha ukuthi makhala. And you can imagine that 3 minutes is like 3 hours. Same applies to prayer. You know, mosaqala ukukhuleka uthi athi nginike inkosi 5 minutes yokuthi ngikhuleke uzakhula lokukhuleka kwakho lokukhuleka kwakho ngikhulela nje ngeselala. Yes, uzakhuleka because ama-minutes lawo bangajwayelanga ukuba nediscipline nokusilungiselela ukuthandaza kuba ngathi 5 hours. Kuba ngathi 5 hours. Kuba nama-distractions amaningi. Usathi uyaqala uyathandaza ngoba awujwayelanga ukuthandaza uziphe leso sikhathi leso sokusilungiselela ukuthandaza i5 minutes uthi usona 30 seconds sokucabanga iselfoni
ukuthi ngathi yakhala ingakhala uthatha ujwebe uyathandaza so ucabanga ukuthi angazi noma isitofu si-on or asikho-on usathathanda ukuthi ubani ubhagalayo ukholodayo. Those are the distractions that they will come along a prayer. But the more each and every day you give yourself that 5 minutes, 5 hours, uNkulunkulu gives you the grace. Ukuthi immediately uma ufika, sometimes awusakhuluma awusasho nethi uvele usihlale phambili kaNkulunkulu and not uyabheka not ubheka isikhathi. No, ngalo ngo-12 it's almost 2:30. Mara ufila ngathi akenzakalanga nethi. Kungani? Kungoba uNkulunkulu akunasikhathi. Kepha uNkulunkulu uphethina isikhathi sokuba sikwazi ukukhuleka kuye ukuze asiphe ukuzilungiselela ngendlela efaneleyo. So ukukhuleka kubalulekile kakhulu each and every day. As much as isidla esiyazi kunabantu abaphilela ukudla. Yes, kunabadla ukuphila, kunabaphilela ukudla. Baba amaphupho bafunda ithini. Mina ngabona ukudla yes, alokudla ukudla nje. Noma ngabe nje seka ngoba bathi kusona umenza yini? Hayi udrawu, ngangala ukuzwa bathi umenza isona ngithi hayi, mhlawumbe mabathi uyadrawning, ukuthi angeke ngisadlala emanzini ukuze ngingadrawning, kanti bathi ukumenza ukuba impuzu kafunda ithini isona. Khona abantu abaphilela ukudla abangadleli ukuphila. Ngiyethemba ukuthi abanye abanayo. Ayikho into ephumile umuntu athi uzile ukudlala ungazili unganawo. Zila onakho. Yes, zila onakho. Ungathani kanye afasta. Why was ukhawuna ukuthi awufasti next? Indlala ikulele, ikatekelele ezini. Yes, ibale iqiniso phambili kaNkulunkulu. Ungathani nanke imali iyafasta. Ayikanjani. Kepha uma umuntu when abazali sebayidlile i-breakfast, when abasuka bayoba ne-lunch, when abayoba ne-tea time, when abayoba ne-supper, mhlawumbe sithi like 4, then masukela basuka between sesiyasneka-ke ama-ice cream, yes, maybe 5 to 6 times a day. Sidlela ukuba sibe ne-energy, sibe ne-energy. How much more our spiritual life? Kumele ukuba sidle isikhathi eside uma umuntu evuka abonge inkosi usuku olusha amuphelo asithi ngo-6 uyathandaza, ngo-9 uyathandaza, ngo-12 uyathandaza, ngo-3 uyathandaza, ngo-6 uyathandaza. Hayi ukuthi uthandaza ama-hour, just 5 minutes. 5 minutes unike nje uNkulunkulu each and every day after 3 hours. You will see izinto so many zizenzakalele empilweni yakho. Mara okubaluleke kakhulu ukubasithandaza siyimindeni. Ukuthandaza siwumndeni kubaluleke kakhulu because we influence each other through imikhuleko yethu. It's like iketani, you know, ukukhuleka komndeni is like iketani. Iketani on its own is not strong until izihlanganiso zibe iketani, then ziba strong. Kwesinye isikhathi munye endlini asithi mhlawumbe umndeni bayi-5 abantwana abathathu nabazali. Khona usuku lapho oyi-1 will be strong to pray. Abanye bobe bayicabangela nje iintori zabo umkhokha ukuthi yawanda uthi noma mhlawumbe uzothini. Yes, understand. Lo munye noloba sithi inkosi sakho ngakho konke osenzele khona. Loyo praise on our behalf ukuthi sibe strong empilweni, ukuze sibe munye ngaso sonke isikhathi. Maybe the following day kuba omunye, not ukuthi each and every day sizoloku sonke with that energy yokukhuleka sizoloku sishintshana. Mara uma abanye bekukhuleka umndeni kanjalo, make no mistake, lo mndeni lowo uNkulunkulu usisane ngendlela ukuthi ubone nezitha zawo ziseza kude. uNkulunkulu uyawubusisa umndeni uyawubusisa umndeni onjalo ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu. And kumele kube nediscipline yokuthi sithandaza ngobani isikhathi. Hayi ukuthi sizothi sithandaza hayi mama sifila naye. Kube nediscipline yesikhathi.
Uma siyazi ukuthi endlini sidla ngo-7 o'clock. Let's try our best ukuthi ngo-6:45 we pray for 5 minutes. Mase kusele 10 minutes umama nabantwana bayaphaka ngo-7 siyala. That thing iyenza i-discipline nasebantwaneni. And bakhula banalo discipline leyo ukuthi we need ukuthi sikhuleke. And kufana noma sebaya mhlawumbe esikolweni, they will always understand everything. Yokuthandaza, yokukhuleka ngoba babuya emndenini okhulekayo. Makabe nibukela-ke imfuthekiso bukela bukela uZana, yeah. Udlala ngoba siya uZana. Afbaseki. It means a generation, isn't it? Yes. So man, the challenge before ubukela uZana. 5 minutes. Nomndeni. Cleanwa cellphone, cleanwa ini, yathanda for 5 minutes. Whether nenza formal prayer like baba wethu lethi Maria ukuthi ngelo sekwele kaNkulunkulu. Whether nenza lo mkhuleko lenza spontaneous prayers ukuthi ekinensela ukuthi sakuma ukuthi ngendlela yethu that 5 minutes uzoyibona ukuthi izolenza ukuthi niluke nitshele ezifini ngakho umsebenzi la amasonto then before ulala uNkulunkulu you pray again umbongo uNkulunkulu ngakho konke mara ukuze sikwazi ukusifundisela ukuze umuntu sethu Jesu Kristu ngamele isithole sisekhulekweni ngaso sonke isikhathi ngokuba izimpi ezihlangabezana nazo akuzona ezikufana nathola ngokona abantu ukusikoma ngonathi ukula ajasibi nabantu sibale imoya yalazi lokhu yalazi atawona marumane lokhu lithi asibi nabantu asibi nenyama kepha silwa nemimoya because imimoya iningi ezulazulayo izulela ukubisa imiphefumulo yamakhono mara uma silokhu sikhuleka uNkulunkulu uyakusivikela kuzo zonke izingozi zomzimba lezo mphefumulo kanti futhi nezitho zethu zizothi maze sibona izitha zethu zisho kahle ukuthi inkosi ibenzele okukhulu impela bayathokoza kakhulu ukuba inkosi ihlala isenzela kepha it is a choice ukuthi sizilungisele. It is a choice ukuthi sizilungisele. Saint John Paul II once said concerning the prayer. Prayer helps us to love, to forgive, to understand, to cherish, to tolerate. Even though our human weakness hinders us to do so. Umkhuleko senza ukuba sikwazi ukutholela, ukuthanda, ukubekezela, nakuba ubuntu bethu bungavuki. Kepha uma sincenga uNkulunkulu ukuthi ubuntu bethu bungabi yibo obuthatha ukudlula lokho uNkulunkulu asiphe bona amandla ukuba sikhuleke, simncenge ukuba siphe lona lelo blasiya lelo ukuba sikwazi ukuhlala sikhuleka ngaso sonke isikhathi. Kakhulu njengoba sizomukela umzimba weNkosi yethu uJesu Kristu, kwamele sizilungisele ezinhlizweni zethu ukuba uma esengena uJesu simchazele konke lokho esihlangabezana nakho empilweni zethu, konke lokho okusiswisa ubuhlungu ezimpilweni zethu, simchazele ukuthi Nkosi silungise ukuze ukungena kwakho ezinhlizweni zethu ukukwamukela wena uNkulunkulu ongabonakaliyo ngesimo sakho kwangathi ungasilungiselela ukuba sikwazi ukwenza okuhle njengoba isitabelelo sokuphendula sithi abayolima baphuma bekhaya bephethe imbewu beyohlwanyela kodwa babuye besese sebephethe izithulu zabakuvunile ngegama likaYesu nomoya ophumileyo. Amen.